Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye qarızı var eli. Bir tö, 5 yaşar tö'de. Dabat-ı zatesin deydi, 5 yaşar. Faca'ahu yataqadahu. Al bir geliyor ile qarızını sorayı başladı. Katı soradı da bulğandı da. Merveysimi dep almayağı, o çölde yaşagan, toğda yaşagan. Şimdi oroy kopol el bolat, Arabi dep koyar. Gelip alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aybay oroy söylөгөндөн кейбір sahabalar jinlenip ketişti. Ança-munçalары orayın dep kaldı. Эмне үчүн Peygamberimiz ушундай катуу oroy мамиле кыласың деп. İbn Majah'da gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da'uhu. Ey sizler giygilişpegilер. Tek koygula dedi. Sahabalarga. Bul ayta turgan ne dedi? Utrukuhu fa inna li sahibil haq maqalan. Antkeni akısı var kişinin söylөгөнгө da akısı var. Bu söylеп atar. Tuра айтып atar. Sen bunlardan ozun cevap, emne üçün oroy süresen, tigindey kılasın, mınday kılasın dep toktotkongo, andayın akıngар жок. Kara, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarız da. Emi surap geldi emi tuра, Allah adevi жок. Uşunday oroy, kopol, uşunday kılıp surap geldi. Oşunday bolganda dağı Peygamberimiz aytıtat, akıl bul akısı var da bunun için. Oşun için söylөгөнгө da akısı var bu. Tek koygulan dedi, tek koygulan. Summa qala a'tuhu. Tabi bir qoğla dedi bu şu töyünü sırap geldi bir qoğla dedi. Fatalabu sinnahu falam yajid. İzdese o şu 5 yaşar töy жоқ ekan da. O şu bergen töy de жоқ ekan. Andan жақшырақ ekan da semiz çoğurak töy. Sahabalar anı bergisi gelip aytan. Andan жақшырақ. Peygamberimiz aytты, o şu жақшырағын bergile dedi. Bu qanday töy berdi ele? Anın жақшырағын qaytarıp berdi dedi. Qaytarıp bergenden keyin bayağı şu çölden gelgen kişi aytdı. Awfaytani awfakallah taala. Siz manga öte жақшы qaytarıp berdiniz. Allah sizge de жақшы qaytarıp bersin dedi. Peygamberimiz aytdı: "Inna khayrakum ahsanukum qada'an." Sizlerden en жақшырағыңар qaytarıp berүүdө чырайлуу qaytarıp berген ошол en жақшырағыңар dedi. Demek toğan büröden bir nerse alsаңызчы, qarızga aldыңызбы, uaqtınça işletip turganга aldыңызбы, icaraga aldыңызбы, ariyatan dep koyat. Oşoga aldыңызбы? Siz qaytarıp berip atkanda çırайлуу qaytarıp beriңiz. Peygamberimiz aytат, sizlerden en жақшырағыңар ошол киши дейт. Birden de her nesini alıp turasın, başinen alıp turasın, daha birden bir getmenen alıp turasın, daha birden bir nesesini alıp turasın, atını alıp turasın. Hem adam bolgondan keyin adamga керектүү нерсе болуп турат da ya. Ошол учурларда кайтарып берүүдө жакшы кылып кайтарып бер. Мурда бизде алхамдулилля азыр жок болуп баратат, ушул маданият бар эле. Бирөөнөн bir казан сураса, казаны менен кошо киши тамакты кошо кайтарат эле. Я, туурабы? Кээде кишилер келип калат, тияк нан жок, анан кошунанын үйүнө кирип нан алса, бир нан болсо кайтарганда 2 нан кылып кайтарып берип коет эле. İdiş ayak berip kalat эле. Көбүрөөк киши келип калса коноктор, идиш аяк жок. Азыр эми ресторан, кафе болуп кетти. Бирок кайтарганда жакшы кайтарат эле. Кудум ушундай эле туугандар, карызды жакшы кылып, биринчиден карызды өзүндө кайтарып берип, ол милдеттүү. Сүннөт боюнча кандай экен? Андан ашырып кайтарып берүү. Бирок карыз берген киши ага эч качан үмүттөнбөш керек. Андан ушу көбүрөөк кайтарып берет деп айтпаш керек, шарт койбош керек, намек да кылбаш керек, мындайча айтканда. Өзүнүн акчасы эле болот. Алла үчүн жардам берип, Алла үчүн кайтарып берет. Бир кайтарып берип аткан кишинин мойнунда акылдуулук менен, мен мынакей буну жакшы кайтар, мен учурда көзүм чачырап атканда жардам берди. Көзүм чачырап аткан. Хотя бу жакшы сөз менен кайтарып бериң, айланай. Üstünü koşmasanız dağı жақшы söz menen, anı жүгүртпөй, anı кыйнабай, сеп карыздын маселеси өтө оор маселе, татаал маселе. Шейит болсо да кечирилбейт деген жери бар. Ошон үчүн нишан карап туруп, жакшы кайтарып бериш керек.